Sorem-sorem sinering dewang koromamre katutupan mega mendung peteng dedet lele munan amat tenge ngarso bumi langit gunjang ganjing tumekening tri luku alamar ceputu nalekana sat mangkin sikak dima ari ngumber mungkin temur saampuna mangkin ari ngumber mungkin temur sonar epon depak de bengabeng saampuna mangkin sonar epon depak de bengabeng antet kimat dengi pole mangkin de alamar ceputu sekak dimamakin padeng alamar ceputu lebih-lebih padeng nagara ngamar tupuro nagara ngamar tupuro selakar eko esya serangan Prabu Darmo Kesumo sadaja belepando paneka kabingungan lantaran Raden Abimanyu paneka mengget dari naga sastrian Madukoro sadaja belepando paneka berada dalam bengkel nanging mangkin sablun enagara ngamarto catur mangkin ning tengah para jalan epon Prabu Harimurti Prabu Harimurti paneka gandrung dek setong reng bebini isi kasambet Retno Warosbodro Rajina Raden Janungkung milana mangkin bekal nojone dek kasastran Madukoro ngagredep jalan epon kak iring sadajana Sinopati ropaipun mangkin sadajana Sinopati amang morgo amang murti panikampun segeng ngiring bedina Prabu Harimurti milana mangkin kasokan bedi matur kebenipun amang morgo lek amang murti kasokon kok dek kebean jadi bean tep-tep ngistuaki pagundek ka Gusti Prabu Harimurti jadi apa bek ningan tojona Gusti Prabu Arya kok ki belum tahu jadi mayuk lek pasaber panerima bekan ngistuaki debepon panjenengan kamas iya Arya masih Gusti Prabu lek mayuk antos ning dina iki ngiring kasukan epon kak ngagredep mangken jalan epon Prabu Harimurti
amang morga nista kita bebon panjenengan kamas ya amang murti nista kita bebon panjenengan kasoon kok dek kabeen sakabenda dadi been satya tep nista ki ngiring engko ngerti ya been lek engko binangun satya tak nemu bere tak nemu timur lantaran kok gandrung dek karing setong bebini iya Arya binina Januko jadi mayu engko bekal nocone dek kasastran Madugoro ngejoa orang sembetro keng mun ndek ejeleni alus lek tak ndek bekal ejeleni kasar kelawan kok duh Kamas Prabu dadi panjenengan gandrung dek orang sembetro Panapa ampun cukup pikir panjenengan lek lah cukup pikir golek cukup pikir sepenting kok oleh waros putra Satya Arya amang murti abeli beendek ka nagara juga amang morko beenor engkok dek kasastran Madukoro kok bekal ngicu waros putra mon katipi kok tahakok lek takut beda nyelep dari budi pas beda nyelep dari budi lek tak tapak belekak kok kawaro sembodro tewas lek Nista kita pun panjenengan ngiring kasukan ipun panjenengan dan kula tep ngiring panjenengan mata siang malam nyabe taruhan dan kaula syukuran kelamun sabrindak lek syukur hungarasana ate mayu engkau ereng amal murti beun kana geure abeli Nista kita pun panjenengan amang murko Nista kita bu catur mangkin sekak dimah Prabu Harimurti catur mangkin ning tengah para jalan epon Raden Abimanyu segandrung dek setong ring bebini putrana Sri Bathara Krisna engki kak dinto Siti Sendari akad ngedri jalan epon mangkin Raden Abimanyu sabulan abite panikah ampun mailang dari kasastran Madukoro sateja belepando panikah kabingungan lebih ring sepoepun Raden Januko panikah lantaran Raden Abimanyu panikah sobung Paneman milana makin lantaran panikah gandrung de Siti Sendari Sendari mayuk manut kelaben kakang yele eka ngajak eka mimpi siang kelaben malam ban Sendari mayuk manut Sendari siang malam ben epekere robena makdo robena benle soro kuat sedek beremah Sendari siang malam mak epekere le mak epekere
lamun nyomo masak raja elek masak raja lamun nyare masak nemu aye lamun nemu masak pada sendari masak pada sendari mak ngalembek ben nyadaan mata lek mak kalampi merah ben sendari sendari mayuk manot laben kakang yele eka ngajak ben kami mimpi siang kalaben malam lek sendari mayuk manot lek soro kuat sedek beremayan siang malam teti pikiran benle teti pikiran tak lalang sendari beli putus karena kabete gula mone karena kabete gula tak kening lang-lang kok ring 100 lek pokok seneng kok sekadu sendari sekadu mayuk manut lek sendari tak usah dus-todus ben lek apa ben sepenta alek mon perak abang ngaminggo nang kok senyetora lek cek betir ben lek mayuk norok lek sakecek lek tak usah dus-todus sendari tak usah tinang kok majer bang ngaminggo lek mon di abang salasaan kok nang kunga pas ngocak ben saminggu betong are lek bede bang engkok nang kunga lek lati najak na sampan jole ben kok lek sendari aku yang ben kok ye lek ya tau usah dus-todus lek ye tina melaki lipen lakuna lek sendari akalampi ben lek berna celeng ajalana mak berna celeng lek ajalana berna celeng mayu aku yang lek eka cencing kok lah kadung seneng lek pikiran kok lah kadung seneng sendari alung polong kadung seneng lek tak usah mayu aku anu lek aku yang lek doa apa ben sepenta pokok ngocak etorota siang malam pikire ben ring seratin lokana ate sendari lokana ate lek ben pokona endek kangkok lek apa minta numpak odong-odong lek etorote ben sendari mak manis ongkoro ben sendari mak kini ibu lek siang malam teti pikiran lek soro kuat sedek beremah sendari beremaya soro ter soro tamen tamen kakili kente soro peker soro kangen kangen sa malam penting sendari
sama lempenteng ye juon juna pereng tale mona mena terong pote namena terong pote mon kulakung kok lanangale lemalem kok mak kerong pole sendari mak kerong pole sendari mak ratin balek au bakal lampi pote sendari macet genit taraban sendari mak elong ngaban lek jampu monyet lek pepe nang ngalompang sendari mon elauk na wene lek mayuk gandrong laben kakang le soro kuat se dek beremah dek beremah saparua ngombe tarnya erocek manter celo erocek manter celo sapa le andi ana ia cek manter noro ale manter noro aye le kasomun ngariang kok le bektoy pun mangken sekak di Raden Abimanyu sampun gandrung-gandrung dek Siti Sendari aroma siapa nih kata rida odi alam cengkit mana bita teka perkawinan kelaban Siti Sendari lek Sendari been siang kelaban malam epekire lek latina lek sanosang kok jauh dari kasastran Madukoro been bekal yentare kelaban kok Sendari lek Sendari riak kok Abimanyu lek mangken tak ejator Raden Abimanyu catur mangken ning pertamanan sekak di marit noro semputra beredelem pikir epon lantaran mikir putrana Raden Abimanyu waro semputra aduh mangken catur mangken ning pertamanan kasastran Madukoro sekak di marit nuwar semputra panika berek mikir putra Raden Abimanyu sabulan panika ampun subung kabar melana mangken ka ering panglatin epon panika biang salangkah dulangkah si bekal nojoni dek taman epon kasastran Madukoro halo dadah halo Bayu halo dadah Bayu
alhamdulillah. Selamat malam, selamat tapang kipole panjenengan asarengan bangkitnya macan putih. Saben setahun tapongkor ganja. Sesaben ya deun. Dadi pakun seneng ngestoaki dek tantaretan kanto. Ngestoaki dek macan putih. Ki alhamdulillah mangkin nikah pon depak dek kabektona potrana ulang tahun. Napa bini napa lalaki tak oneng kaula. Oh lalaki. Siapanya mana? Manahwi. Ah, Hasan. Ki malar muga Ananda Hasan. Maniko pon ulang tahun sika berempat niko. Azam. Jana pula Hasan. Mun nyator kadeleng kaula tak ngidik. Kaula berak akuli. Deleng awade budian sing ngacopok jauh. Ki malar muga pamuji dari kaula. Malar muga titia putra sesoleh. Pon apa sila kartiti niat epon panika teka hajat kong langkung dek karing sepona. Sepo laki sepo bini anyo on kasih maha agung. Son aki putrana malar muga cita-citana panika tinggi. Jadiyo si aguna bangsa agama benagara tangki lah tetingara tetika ulah deki moci dek kantaretan kanto malar muga usahana panjenengan usaha degeng usaha nelayan malar muga paring lancar satejena maura rezeki bersalamet nikah tujuan nawon. Dadi mangken Pak Sera tuan rumah napon Pak Faisal. Nah, Pak Faisal ben Bu Emi, sia Emi napa tak tahu kia kau lah. Tapi tak deleng tak beri catatan, sanemu napon. Tapi tore Pak Faisal, empian kau le ajo kita sawer, empian pon kari berempat bulan niat jet nang ke macan putih ulang tahun napotrana. Tapi mangken de Pak kabekto napon. Jadi abi eki 5 juta abi eki kagaula bontore bon. Kedua ya ada sik katingkelan baju merah, baju putih kedika boleh. Kedika sawer, kedika mun tak sawer ki ampun masuk lambo. Saben tak sawer kolekna gendeng tak ada sakali. Wah beli songkut. Ben boleh setong je kalau pae. Kasih budi ngacopok deleng ngabrak oleh ngapok ngak gerua teti sawer iki ya mak kening ka beli kasolin dak temor deki jeleng ngao tang kasolin nagila won. Nah tore halo dem Bapak sinden roa. Oh tak ada tedung kiran. Halo. Halo biar. Tanah bula mi tedung di kamian. Tonta katondo nak ngabi seskan bon. Oh ano gelak bodo temangan gelak. Buat tanda temanga. Siapa yang temanga tanda? Siapa bapak tuan rumah bon? Ti kamu pak tuan rumah tak temang tanda. Pak bo temang konta lagi mas kata merah. Pekere sepe bula. Kika rumah nah. Bodoh lah nggak sepe kia. Tak kacapok puspo warno gelak. Tak baik. Kita baik kawan. Oh, pada tika joget, bula joget tika nyanyi. Oh, nyanyi ya? Oke. Nyanyi apa nih kok? Saya nyarbon. Takut tay sawer bula. Enten sawer aja Pak Faisal. Bonta sawer tika Apolong deki kabudian. Oh. Akan tong tak atale hui. Akan tong tak atale. Oke. Kewan wadak wan. Sawer bula suara na ada laguna kakotakan jana. Kini kok ipinda laguna kakotakan. Oke, montai sawer. Tak nyanyi ya bula. Hah? Montai sawer tak nyanyi ya. Bang, tane sawer ada ki montai sawer kabudian mon ko. Pola na dia tak baik. Ya, Pak Faisal tika angko dia mak cuma kacau. Ketika niat pesena gelak yoropon. Oke, banyak mau buan buru. Oke. Madawon. Oke, wadak. Tak kebaya poro tak nangis sama lolo tak kebaya poro tak nangis sama lolo ate bula pon leso pasake malolo
ate bule pon lesa pasake malolo asik macan putih bule atina benita esto saking tak kuat mikir saben bekto tak kebaya poro tak nyanyi sama lolo tak kebaya poro tak nyanyi sama lolo ate bule pon leso pasake malolo ate bule pon leso pasake malolo asik macan putih cukup senyake terota tempuan najen dalam mimpi meski asa pora bule pon nutup ate bule atina benita esto saking baya poro tak nyanyi sama lolo tak baya poro tak nyanyi sama lolo ate bule pon leso pasake malolo bule pon leso pasake malolo tresna bule setong tapi rasa mate tak buat bule semikire senyake terota tempuan najen dalam mimpi meski asa pora bule pon nutup ate bule atina benita esto saking tak kuat mikir saben bekto tak aja baya poro tak nyanyi sama lolo tak aja baya poro tak nyanyi sama lolo ate bule pon leso pasake malolo ate bule pon leso pasake malolo. Terima kasih. Aduh, alhamdulillah. Keneng pamajar mekar lakuna satuan bula. mekar 2 minggu tak nyepit sakale bula. Nyala jengetek ke dalam berumah. Mon beda bang kancang di kamu toko kopi kakak. Ke kerua mampu nemu boy. Bila tatang ke ngajak. Oh, alhamdulillah. Ke kerua. Kita boleh kok orang jani sawer rajan. Hah? PPK Lompang apa? PPK Lompang. Wah. Budi sawer ki ya, Bok.
Sinden na kene kok sawer. Mun tak sawer Laguna, sela laguna mekar ko. Ki keruwa. Wah. Bocah naik beri rokok cak nah. Dulu ngamare beri rokok cak nah. Oi. Korang. Wah. PPK Lompang ya, Wadak, PPK Wak. Lompang. Oke, wadak, Wak. PPK Lompang, bibir jeruk saloni, bisa Madura orang, ake baik ngeroki kolek na jelek sedek, banyak senga senangi, benih ratin ban bedek, tapi ratin alami lakar tiga alami. Robana tiga tak cuba bentak ratin, tapi bila ia bes tiga tak nodusi, palereka aga bayi tak nyedateduk, tak atambo saare ate gula kero. Comati kaseto PPK Lompang, bibir jeruk saloni, misem Madura korang, ake bayi nerongi kolek na jeleng sedek, banyak senga senangi, benih ratin ban bedek, tapi ratin alami lakar tiga alami. Robana tiga tak cuba bentak ratin, bila tiga ia bes tapi tak nodusi, palereka aga bayi tak nyedateduk, tak atambo saare ate gula kero, iate rasana comati kaseto PPK Lompang, bibir jeruk saloni, misem Madura korang, ake bayi ngeroki kolek na jeleng sedek, banyak senga senangi, benih ratin ban bedek, tapi ratin alami lakar tiga alami. Terima kasih. Si. Keli. Dia geluh, dia. Dekik bila pon Sia boliau. mendaki, burung tiga mendaki, padan sapon burung Kiri dia ke lu. wadah. Sia Wadah, macam-macam. Wow. Makasih. Oh. Si atak tong tak tong har si. Dekik wan lagi rokok wan boleh ke. Minta rokok nape tiga? Tap opat. Aduh, tenang wan. Dekik wan montek beri ambak boleh dekik wan. Rembat wan karo putih ada. Si mun solam magelak malolo. Iya. Gelak. Bulan ni kau janda. Cia gelak-gelak wan pada janda. Pada wan ni kau kadua. Merah putih. Pada penyakit pada. Aduh mun mekeretina juara sembodro.
Sabulan panjenengan tinaju paneka berpikir lah masih tengkak laon panjenengan dari ongkoran tinaju. Ngering tinaju yantosa panjenengan asaranganten kula ning eka dinten. Sekak di memangkin Retno Rasubadra panika ampun sabulen abit nangis mular iyong koran lantaran panika mikiri putrana Raden Abimanyu ampun korang lebih sabulan panika abit artena mengget mailang panika sastra Madukoro melang mangkin tengkak laon ora Subadra bekal nuju ni dek kapang latin epon paneka biar soro kuat sedek beremaya salancangan teti pekeran terima kasih. Ngaton Pak Duro beuna banjong siang malam tetipe keran banjong soro lopang kok tak ndek lopanya eka bereben eka sosana tak mangka pancen eko cakireng sempurna tetiak ngereng anyok ondek kasih mahagung malar muke Abimanyu panika salamet bede cak ocan reng tua lambek tinaju nyeng labungkul panika datang bungkul dek remah biang cak anak olah entah bu biang pas Abimanyu temu patena biang kok tak ditio di alam jeket tina biang ampun tinaju ngereng anyuon kasih maagung malar muke Abimanyu panika salamet tinaju soro kuat sedek bareng olah tabuk dungker Abimanyu ria epuna kok kerong ria epuna kok kerong pas beun temu patena jo
ayam lem tunyana benangger api manyu ger bade di marah bana arapa ban mata amit de kayak pucung apa ban seka bro apa ban seka rekong yeuna apa ban korang akan korang aku yang mata muda kayak puban cong api manyo yeuna duh tilaju ngiring sampai nikah bisa bos gendeng tangis epon panjenengan male panjenengan tak engak deka salirana api manyo cak ngereng sepo bini tinaju cak epon panjenengan salamet tantu boy panika salamet bade cak ocaan panika panjenengan pangeran katon tinaju pangeran silakar etangale tinaju anyo onde kasebung bejeget malar moge abimanyu panika salamet tinaju iya lakar bener ocaan been biang tapeng kok mon engak dek remang satang anak biang engki ampun tinggal tau saya pikir lah nanging den kula panika maksial bade pun apa tinaju ebek tepon makin sekak lima panika parembegen ki belum lestari aret nawara subedre bade cak ocaan panika acopa geger katana panika ki belum esap oning-oning mangkin Prabu Harimurti tujuan panika juba lakar gandrung dek waras betro melana mangkin ngagarudu akade guntur suara epon Prabu Harimurti kak ereng Senopati epon yam tilam pergiwatan pakulingan manesi losi manen dasar ayu-ayu kuning Patih amang morgo lah engkau depak montak kaliruh arya tamanna waras betro isto kidebu pon panjenengan Gusti Prabu lakar leres panika ampun depak dek kasastran Madukoro luar kasastrian ya nengeneng pasepak abes-abes segi sampai ben singak kalir mek bede ring pandebe nyaluntup denak mon bede bengra benganna kancang ben abole kangkok mayuk buru cek na pernah nengi dina etempong kok esempel bengkong kan bengok buru pati gisto kidebu pon panjenengan Gusti Prabu dadi panjenengan perak bengal kat dari budina tak bengal ngatu ada beningak juri pati janoko sakti mandra gundo engko apa bedecak ocaan pati bendingaki ben olar engko olar bereso perak oleh raja komantin tade ya nengeneng pasaber arwa montak kaloro mongking dejo arwa kedua arwa mongking berek ratin kalampi ijo Arya kalampit merah padana capi kasatia abo mas mak perucak penyalimbian ai
Kaula sanosa coba ngak nikah mas pas soro endek kampean. Aduh mata tembok kasontor. Coba robena entes catora. Bah mas, ceempian korang sopan ka kaula. Coba panjenengan pasopan ka kaula. Kaula kocak kiring bebini ka mas lebih sopan ngade piring lelaki. Ceempian ngajari ka kaula tak sopan. Iya, satia ngak riale. Engkau terkenal adil kabuan siapanya mana buan. Aib yang tak oneng ka kaula. Iya siapa? Kaula si nama April. Mak bodo April perot colokan. Ba aneka bene perot mas. Apa? Aneka mireng. Iya lamben aja ria. Le, siapanya mana? Engki kenal laki kaula si nama biang yati ka mas. Oh, jadi buan si nama biang. Panjenengan seranya mana? Kenal laki kok Prabu Harimurti nalintro nagara au langit. Melang kok duka depak dek nak. Tadek lain kok Arya beda parlona dek uras betra. Artena kok gandrung dek uras betra. King montak teka kelaben uras betra. Engkok bengok ala nyong akat asik. Abo panjenengan gandrung ka uras betra katina juga ule. Pon apa panjenengan tak mereng, pon apa panjenengan kupuk. Uras betra nih kapon andi suami. Kaule ka janda. Lakar tahu ke orang sebetul ada bini na Janoko. Tapi kok mula seneng ucap apa? Bo, Arya sulantang gi Arya yo. Pikir gelu menggandrung ka orang. Orang sebetul ratin. Empian pada nateram robona. Biang marah kapingkir. Kapingkir kok penting tibi nyatora tibi ka orang sebetul. Engki le orang sebetro kenal lagi kok Prabu Harimurti tadi lain tujuan le siang kok tak nyaman ngakan malam kok tak nyedet edung lantaran gandrung dek kabuan jadi mayu sat-sat ya le beanor engkok boyo ngade nagere au langit aku mantana ben kelaben kok le nompa odong-odong si mapan ajasa si celeng ajasa ajalan si potem. Mak korang ajar bean marah benyeng ke dari dina engkau kan lah tahu cek bini na Janoko. Lakar tahu le tapi engkau mula seneng ngucap apa seneng tadi tampena le tampena kau tu abolong kalaban bean waras putra. Akalampi ijo mak ratin bean le mayuk gandrung kalaban kok le. Waras putra mayuk manut laban kakang le. Jamak korang ajar bean dari Morti marah bean nyingke dari dina tak nyingke le. Aduh ale poros sempotro mayuk manut le mayuk manut laben kakang ye soro kuat dek beremale dek beremago jamak orang ajar bean eka ngajak le eka mempe bean sempotre soro lopang kok soro lopata ndek lopale aduh ale woro sempotre le woro sempotre ya le anja kok tak ndek dek kabean marah nyingke dari dina tak nyingke aduh ale juon ju nama pereng tale mona mena sempotre mak terong pohote reng seratin kulakung kok mak lanang ale
lemah lemek krong pole ring seratin aduh ale waras putra mayuk manut laben kakang le laben kakang le mon kula kule lanang ale mon lemalem lemalem kok mak kerong boleh le aduh le aduh le aduh le kening ngongku bok le ora putra kening le mak lembu bukan waro suputra engkok mulai dadi orang tak tahu rasana neguk orang babine le buru satya neguk orang babine mak pas geringking ka soko-soko le agar rimeng ka kolek-kolek le sakabena sena kolek bubulut area jaga ka kapi waro suputra ring ratin area biasana gembang mawar omale mak pas bau terem mbak Subatro mbak biang kurang ajar mbak biang aduh cek empian kerebuna yang kuy mangkana ngabes keluar mbak saya salek mak lek wara Subatro mayuk manut jelek anja kok tak ndek kabeh marah mbak nyingke dari dina lek aduh alek keltek neter gunung deje epeke epakanan cek kobeter sumpet mak norok bule jen sakece etekanan aduh oleh reng seratin oros putra ayo manut laben kakang le laben kakang ye cek kobeter norok bule jen sakece jensa kece tekanan aduh le waro sempetre le waro sempetre le waro sempetre mayuk manut kelaben kakang le le kasong gunang kok le king je kaje le berema le coba rah kok tronem ngetawa ngiding agia suarana bean waras putra kirana be nyaman suarana iya marah dingaking kok nempeng hari murti iya marah duduk sasa songai ber marenale songai temor mak perkeperan mereka banjiran rupana cek maksaan been orang tak ende iya mun tak ende paksa been le matanya lemor mak kapekeran ladina gila bean cek maksaan aduh bean goreng lande matanya lemur kapekeran cek maksaan orang tak ende matanya lemur kapikiran cek maksaan rek tak
Patih amang morgo engkok dekik nyandega ora Subodro bakal iseret kelaban kok mulang kok nyingla diri been abeng mata-mata katibik ning rina istoki lebepon panjenengan Gusti Prabu lek ora Subodro been ejeleni alus lamar tak tau mun ejeleni kasar endek tak endek bakal iseret kelaban kok Bayu dorong kok enggak mak korang ajar been Bayu dorong kok le mak korang ajar marah ocol kok ocol mak korang ajar aduh ada tebeh oh tinaju pancen ampun iki cok tigel don kaula panika nojuna dek kasastran Madukara ala pura kaula dek Raden Janaka den panika den kaula mangken tak catur kadadyan ipun Wara Sembadra catur mangken ing kasastriyan Madukara sekak di Raden Janaka kasokan pediapol kompol yereng klaben panglatin ipun Kilora Semar Bagong eka sastriyan Madukara Raden Janaka Raden Janaka Kilora Semar Bagong panika ajelen-ajelen abeli mangken cek iya entek lo testing tes kates penting halo suara percobaan bila sakilo sakubuan nih kau masih ulang tahun leh alah cewek siapa namanya Mbak ya ceng oh Mbak Emi tuh Emi paman Semare pama Bu Emi ongku na repot amai ning ikarang kongo dateng tak dateng tak oleh PC dateng pama Bu serbuk pekun tapi nyamana seorang jiwa seni apapun yang terjadi kodu dateng malar moga Mbak Emi yang ulang tahun umur yang berapa Mbak? Weh, Mbak jak gelak-gelak bon Pak tepak Mbak nah. Bu ya siapa yang mana? Oh, Adam. Iya, Azam tahu kok ai. Mak acara kabun senang ke tiar yang kok. Mudah-mudahan anak Azam apa jauh? Hah? Apa bu nak? Bu nanan siapa bu? Ini kakak lagi natin kau lagi nuna. Malar moga anak Azam. Ani kasih pun iu. Oh, ya Allah. Ambo cak nong kadang kok sial kok lah. Lah. Iya mayu ngicung lah. Rek ayo rek melaku nang tunjungan ngagaruduk on. Jangan kok
samya sugeng para rawuh mangga pinarak ingkang miarsakaken kesenian kita wayang topeng macan putih sumber kolak panggih anani tabuan katretan dinaan para wali mila kaula sareng ajunan ngiring tolong padango kan eko tak tabuan nikah kitab seongkuan coba becen manusia gambar gile baca reta ki zaman dimin pada setong para wali sing aku miglar Sunan Kalijaga nyebar agama Islam lebat mangkana orang nikah banyak ngucap nikah tabuan haram ongkuna se haram beni tabuan pola tengkana se ngibo seneng ongkumun along polong seneng ongku kaula mun seneng apa mang semar mak tada pada doreng sebagus mak anak asam anak azam pon ulang tahun anak asam nikah pon ulang tahun malam muka toro ocak karing sepona dukong langkong aku nadek kana gereben bongsana hiburan nama macan putih berkolak maklum kalau kuan epon pimpinan epon mak bapak waris do pangiston anak kana mantir pakuna anak asam mak tada ngirem reng genteng mun ojak nacak paman semar pokon eke dinai berbada rekare
dari berak dari gending berak dejena lulu pada setang dua raja dua pacutan asma epon Joko tole atapang sakalang kong mak papareng malar muka eka tarema sakanjaan dari kaul macan putih dari berkolak bapak waris jadwit-wit lagun saya ibu kok ngalam picarpit baru mau dekik dan kok hah ada anak siapa ada anak-anak dia ada anak sudah murah ya hah Nor boleh ibu Nornya mana jalannya kemana ibu na ibu Nur tade ngirim kong langkong ibu na azam apa pak? Bila? Hah? Hah? Sakalangkong papareng serkeseran kopi manis jangan daun nangka kerpekeran cak imam sesambi nangis jeng bejengan esang kutika samper sarong mak per samperan namun terong lembenang peker kerong cak imam mak kerpekeran perak kerong karo benang macan putih si tampil beda najan banyak sengan cora macan putih tetap jaya pokok Pak Waris nih kabaringi tenang insyaallah marina puasaan telasan marina telasan tanggaan rame bamak yo jaga jangan Pak Waris punya utang hawa mungkin masalah utang biasa kan makan jak boleh-boleh kabang mekar bung kota anda kabang mekar nyala aja BTBN tidak kuni ibang sampai dente abagung karena acaranya nih ulang tahun mempereka TV Iman Semar tak lebur kia dan gong masih bak landai benjong Bode tasek entara kacitak kebun katasik jong Bode sare buleman nyari apa jong Laila hah Laila bah namun katasik cek nyari Laila nyari cuko aja na bule Laila bode tasek maksud coba na posang buleman oh ibu Laila engke coba gimana dan alun la saya nggak tak sorok buat na Laila semanis dikata ada pentingnya sip Laila Laila semanis semanis selain tak manis dikata ada pentingnya Cemburu Assalatu wassalamu alaik tiga paling rati neng esa alam dunia Laila
Laila semanis tiga tak penting. Laila semanis tiga tak pentingnya. Tiga paling ngeratin neng esa alam dunia. Laila semanis Asik. tiga tak pentingnya. Laila semanis tiga tak pentingnya. Tiga paling ngeratin neng esa alam dunia. Ayo. Laila di mana Laila? Ada tedung gong. Một Laila lebat tak pusing bulan sengabes. Bila pun mesem ate bulan jepungana. Lebur bakulina lebur sopan santuna. Một Laila lebat tak pusing bulan sengabes. Bila pun mesem ate bulan jepungana. Lebur pakulina lebur sopan santuna. Aiwa. Alamara moga etarema Rama ben epuna satu juta tejena. Saking tiada dosa panen peko esa bena. Asik. Laila asik. Tina tekak resek je aja. Một Laila lebat aku sen bulan sengabes. Akalangkong. Bila pun mesem Banjir. ate bulan jepungan. Lebur pakulina lebur sopan santuna. Sopan santuna. Một Laila lebat Asik. aku sen bulan sengabes. Hey. Bila pun mesem ate bulan jepungan. Lebur pakulina lebur sopan santuna. Một Laila lebat tak pusing bulan sengabes. Bila pun mesem ate bulan jepungan. Asik. Lebur pakulina lebur sopan santuna. Pula Kacaannya dia. moga etarema Rama ben epuna satu juta tejena. Saking ngantosa panen peko esa benar. Aduh, Laila. Beremai beri apa le lo? Ambo cona. Ada hiburan malu lo jangan kok. Salagu, salagu. Kok saya mulai gelak ngebut ke ban nyadu Tong kan. aki san mi san man ni ko deki toto pas. Entek ke entek lun. Mun tong aki saya ulang tahun jelok. Anak Azam. Boy siapa lo? Anak Sam. Azam. 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 Ayo Jong, dan jelo Jong. Gong. Arya karena si ulang tahun tedung. Engke man. Bak naben kok wajib hanya Wajib. nyaki si merayakan ulang tahun. Engke gede kok. Happy birthday Thanks to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur Kan ku berikan. Cek tedung man. Selamat Ulang tahun. dan sejahtera. Selamat panjang umur dan bahagia. Potong kuenya, Potong kuenya. potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. bagi duitnya, Bagi duitnya. bagi duitnya sekarang juga, sekarang
muka gong. Pak tembok. Malar muka gong. Oke. Azam si ulang tahun. Ada Oke. malam moga paringan lanjang omor. Moga paringan bejere. Bapak tuan rumah, Bapak ibu tuan tuan rumah. rumah. Oke. Rezekina terparingan Allah manjur. Amin amin. Mon ala koning kantor, terparingan aong ke pangkat. Oke. Mon ala koning itase, malar moga terparingan banyak oleh juga. Alhamdulillah. Mon ala koning itani pergina terparingan lancar. Mon tak ala koning idima-dima, mon per ala ko bengkel. Malah moga terus punya ring jeng kompai ya. Gimana tika sanonto bun bola ke ongkoran, aneko cuaca tak nyaman. Dak, ada. Ayo. Ongkoran dak. Para hajunun simulje, sakadinto acara kesenian topeng macan putih, manabi koranya nengah kita langkung dan mulai atas nama pimpinan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk program bangkitnya macan putih untuk besok malam langsung ke Desa Kotakan. Dimohon kekompakannya.